Paubing Ukrul District Li COVID positive Tharuk Sambangli Haira Chief Minister N. Biren Singh na Tambak Wakwi COVID vaccine kap ni tatle constituency apam li yawa Haira MLA Kuiru Laishio Ke Shina Kamjong Wi Kashok Kazang Mayang Sangmi Haira Aju Wipao Yulechan Mong Now in a Pamidale Aju Wipao Maisa in a Nanang Rumsa Palili screening kasali mi shaka hangmati ta chisha test sada positive mati sampanga Kala District Hospital li positive kani sampanga Town Hall Screening Center li mi makuda mati test kasali positive masampang mana Lunghar mayotang aina khamba somli contact tracing mi phangarip kasali positive masampang mana Ukruli vaccination cum awareness campaign sada clay chili aya mi shaka tumrada khanili covid ari kap mi haira mi hangthruk da chikona Maizai lung aina na phang dang wewang Tsingdo je church li room khami chili rakap khuya kala khangate pingjina district hospital li kap khui sampanga District Health Society Ukrul na Rijum now Zingum Tarada Jishat ka hai psychorally COVID vaccine kap khawai ngho thaira mi mau healing rer khui khawai vaccine hi na matai makeup ka ji khutlai akhana da yarili kathong mi da Health Society jina vaccine ka ka buimaram li yarina thegui khawai phongshok mi lui dale Zingum Tarada Jishat ka hai ping kala now khawai aina nu mi mangda khale ping la kap paya Tang khu outreach game district hospital kala apam mui primary health center pingli ari hi kap khui paira waka kap tharan IT card akha singwalu kala apam chili ngalang da registration sa khui paya ari hi khani shi da kap ki kachina dos akha kuphai laka kachang kachum matak laka kakhani tos chi wa kap ki kachina District Health Society Ukrul na yarili hangji thelui haira Vaccine kakab aina ngasoda apang kamazik physical distance ka hai mask kasang check kachin otsak pinghi ngarumda mimau hi yukhisa da society china hangsanga Chief Minister N. Biren Singh na tambak wakwi COVID vaccine kap mi da khalai constituency apam li yangwada aya hengang assembly constituency li yawa haira aya luwang sangbam aina laipam kunoli wada CM na yarili vaccine kakap wi kapa hangachithe inang soda Kap kui ser lu mangachia lu ila vaccine ari hi kap kui mi akana da ya reliva kasat sang mi haira. Achon thang tarik magadat sha thang MLA kui relatio ke shingna Kamjong district wi SP li awi posting ka tharli than ka gai nang soda Kamjong li yaw ka laka PRTF wi PRO OC ling soda Kamjong shongfu wi ngalai khamin clear sa khawai kala ring culvert kathak wi lungli sang mi khawai yang sang mi haira. Kala kamjong aina shangshakui shongfu blacktop hammi khawaila hangmi haira da hanga MLA leishio ke shing aina kamjong wi DC kui reward shang hongyo ling solaka kamjong CHC hospital renovation sada klechui ot manga aina khawat pingla wayang sangmi da katha kui lungli kupsang khawai kathong haira ke shing aina hongyo na district wi SP additional SP kala OC atumning solaka kamjong li semki da khalai Working Women Hostel we apam ngalai kachuchila wayang sang mi haira MLA leishio ke shingna DCA na SP ling soda pungba khulen kamjong li Ryzen gutam now long with sports meet khangareo 2022 li rungki da khlai chili pungba khulen gutam now long with president kala executive Ryzen gutam now long with executives pungba khulen local organizing committee pingning soda coordination meeting pam ngarum haira Meeting Chile Pungpa Local Organizing Committee we convener Kuiru Ringaitan Chichungna Kavat Kala Chewing Ran Nge Ground Extension Sagi da Kale Kala Kavat Kale Ran Nge Sami Kavaila Meeting Chile MLA Kuiru Leishio Ke Shingni Po Haira da Hanga Aya State COVID-19 SOP Mashur Lazat Kasami Shaka Hangshi da Pangali Police na detain sa Haira Kala Manipur Police na state we apam ngatay ta we aina fine ngashay ka kui lupa ting hangshini shaka tumang pangada akha kada sampanga the Manipur News pau na hanga Protocol mashur la gazati Imphal Westli chungmay kapta sampangta district chili mi hangshini da shini thawballi hangmati da mati Bishnupurli magada tharuk da police na tuka kui pau sampanga COVID mi mau hi check jinlak aina nga khawai police na la yang sanglaga Fine hi aya ta hai salala arila SOP mashurla zat kap fuya. Aya ina tangda State Police Department na collect sa kakui lupa crore khani lak thumrada mati thingshni da ka shatruk apa thara kada SOP makshur pingui ina kazip kui haira da hanga.
detain salaga fine kata mang maningla chithada protocol mashurla gazat pingjili National Disaster Management Act 2005 we azingli ayinwi kasaka action parada police department na yarili phaningung ngasaklu shitale state police officers pingna village defense force personnel pingli khalata wi shijin khawai masamiru da All Manipur VDF Welfare Association Central Committee aina Imphal West District VDF Welfare Association na pohaira Twiga hai chun tarik magada thuruk thang Wangwai police team akana hiang thangli duty kata atamli heroine keji shini H Nanda Kumar kaho akawi aina sambangta tukui kahaina associations khani jina kahang athishuda heroine phungasa chi team jiwi VDF personnel akana tukuina Nanda Kumar na VDF personnel jili lupa lak pangami laga jiho mi khawai poya kha VDF personnel jina phaisa khanom ji mukhuila awi team leader li maram ji report kasana da hanga kha VDF personnel jiwi manga aina heroine ji tukui sam ka phangna kachi machi thaila police team mang na credit khuihawa da hanga media wiwang amu khanamli majang khangsak mang maningla police officers kai kana VDF personnel pachiwi Kui Karan Mai Khayala ngapon chimi khawai sa ka haina da VDF Association china hanga Association china amu khana muimaram chi police officers li ngasan laga now the media wiwang the VDF personnel pachi jang laga amu nam nishita kha amu ji media li mishok mana da hanga Hikata ochoti kare maning mana police officer akhana VDF personally shauda suspense kasala shokhaira kareli la VDF na blood donation camps li contribute kasawi credit la police officers pingna ka khui kala commanders pingwi khayon VDF personnel pingni ka phen wi chathi shokhaina da VDF associations china hanga police officers pingna ka chicha wi ka tong kala mai khaya musot wiwang VDF personnel pingli shijin mui da khalai hi mangi mana kala khampulungra Chithada sada memorandum aka ina ngusoda hangka hai maram chui photos videos pingji chief minister aina authorities pingni misangra kala sarkar aina yang sangran pingna thakta makamshung police officers pingwi tungli action mukhuimi aka association jina maram hi courtly khuika haurata hangmachin haira kachi pau hi Manipur news aina sampangtula ajiwi khamataya pau ping nang rum lishitsa Ukhrul district li covid positive tharuk sambangni haira Chief Minister N. Biren Singh na tambak bakwi COVID vaccine kap mi takle constituency abam li yawa haira. MLA kui relatio kay sing na kamjong wi kashok kazang mayang sang ni haira. Aji wi baw ye na njang haira. Nana kui kai psycho really kamahaya jimi shong sarno.